Yes, nibyo ni inkuru igezweho. Aka kanya amakuru atugeraho, amakuru azindutse agezweho aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abo bafatikanya muri uru rugamba ibintu byongeye kubazambana. Ubu tuvugana AFC M23 yongeye kwigaragaza ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare bagera kuri 7 bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze iminsi bazererana n'umucancuro mukuru Eric Prince ukuriye iri tsinda rya Blackout, dore ko hashize iminsi hacicikana ifoto uyu mucancuro mukuru Eric Prince ukuriye izi ngabo za Blackout zaje gutanga umusada ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bafashe igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarundi guhangana na M23 ari kumwe ndetse na Prime Niyongabo General umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Aba bose ngo bari mu mujyi wa Uvira muri politiki ndetse no gupanga uko urugamba rugomba gukorwa kuko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zitsindwa cyane ndetse n'ibice bitandukanye zikaba zaramaze kugenda azimeneshwa. Uribaza ngo bigenze bite? Mugani w'ababandi ngo a few moment later. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo kibabajwe no kumenyesha umuryango w'ingabo za Blackout ko abasirikare 6 b'abacancuro bishwe, undi umwe agafatwa ari muzima ariko yamaze gukomereka ku buryo bukomeye cyane. Ibi byose ndakubwira aho byabereye nuko operation ya M23 yakozwe. Ese aba bagabo bakomeye mu ngabo zabo yaba General Prime Niyongabo kuri ingabo z'u Burundi, General mukuru ukomeye kandi uvuga rikijyana muri izi ngabo, dore ko ari n'umugaba mukuru w'ingabo, ndetse na Eric Prince n'abandi banyacyubahiro bagaragaye bo mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Imigambi yabo M23 ko iyiburijemo yose biri buze kwegekwa kuri nde. Yes, na makuru nyine abyemeza ko urupfu rw'abacancuro bagera kuri 6 ari kuwa 7 amakuru atugira haremeza neza ko atapfuye ahubwo yakomeretse ariko agafatwa ari muzima muri operasiyo yiswe Netre. Ni operasiyo yakozwe na M23 yo kuburizamo cyangwa se yo kunetraliza ibitero byari birimo bitegurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi, dore ko bari bamaze gusinyira kwigarurira ibice bitandukanye Pwezero, Minembwe ngo bakaza kwerekeza na za Mikenke, ibice byegeranye hariya kugira ngo bongere kugira irindiro bikomeye kuko ibirindiro bari bahafite byose bisa naho M23 yamaze kubibirukanamo. Ubu tuvugana rero ibintu birakomeye hano ku butaka bwa Kongo. Operasiyo ya M23 yiswe Operation Netre niyo yabashije guhitana aba basirikare b'abacancuro, dore ko amakuru yemeza neza ko ni operasiyo yakorwanye umuvuduko udasanzwe. Bisa nkaho drone zari zamaze kuzanwa ibitwaro biremereye cyane mu mujyi wa Uvira. Ibi byose bishobora kuza guhinduka imfabusa imbere y'amaso ya M23 yamaze gucakira ku buryo bukomeye cyane aba bacancuro, ikaza kubarasa urufa ya nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari imaze kubera neza hafi na Fizi, aho abacancuro bari kubarizwa. Operasiyo yakozwe mu buryo bwa gikomanda ariko buvanze n'uburyo ubw'ingabo zirwanira ku butaka zari zabaze gukubura ku buryo byoroheye aba bakomando kuza gutambuka ntacyo bikandagira, nibashije gutuma igisirikare cya leta ya Kongo kiza gusa naho kimanitse amaboko imbere yabo bahanganye. Ibintu bisa naho bikomeye cyane, ibintu biteye ubwoba. Agahinda ni kose ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aba basirikare bakomeje guhura n'uruva gusenya, imipangu yabo yose irimo iraburizwamo. Kuri ubu rero hari hatahiwe abacancuro bashya bari barahawe inshingano nshya n'umucancuro mukuru Eric Prince ukuriye iri tsinda rya Blackout ry'Abanyamerika. Nk'uko byagaragaye amaze iminsi afitanye inama zikomeye cyane, meeting za buri munsi n'abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi ndetse n'abasirikare mu gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi rero byaje kugaragaza urwego rudasanzwe aba bacancuro ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi bari basizeho iyi mirwano, ndetse iyi mirwano yagombaga kuba kuri standard idasanzwe kugira ngo M23 ize kugenda ikurwa muri ibi bice, ariko birangiye bisa naho bitabakundiye. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kuba kibakura mu nzira bamwe mu bacancuro kugira ngo baticwa, ariko byarangiye aribwo baguye mu mutego kuko aho bahungiraga basanzwe hazengurutswe n'izindi ngabo za M23, maze aba bari muri operasiyo yiswe Netre bahita abara
kurasa urufaya. Ibi bisa naho ari imperuka y'aba bacancuro. Benshi bavuga ko kongera kubabona ku mirongo y'imbere ku rugamba nubwo bisa naho batumva ariko byari bigoye. Aba bacancuro kandi si ubwa mbere si ubwa kabiri, ni ibyiciro byinshi mu 23 yagiye icakira ndetse hari n'abifite ari bazima. Kuri ubu rero noneho binateye ubwoba niba bibaye umugaba mukuru w'izi ngabo z'abacancuro cyangwa se umuyobozi wazo w'iri tsinda akiri kuri ubutaka, araza kwibonera ko nawe acunze nabi yahura n'uruva gusenya. Ubu nanone ndakubwira ko Wazalendo zikimara kumva ibibaye, kuko zari zamaze kubwirwa neza ko ziza gukorerwa kava ndetse ku bijyanye n'ikirere zigahabwa backup ikomeye ihagije, maze zikaza kogoga ubu butaka mu gihe drone ziza kuba ziri kogoga ikirere zibacungiye umutekano ndetse zirasa ku birindiro bya 23 kugira ngo bo baze kwa advancinga banyuze ku butaka barasa urufaya. Bisa naho bahise basohora itangazo ryihutirwa cyane, itangazo rigenewe igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abaturage. Wazalendo imaze gusohora itangazo ivuga ko mu mujyi wa Uvira ngo ibaye irekuye, ibaye ihagaritse imirwano. Ibi rero nabyo biraza kugaragaza neza ko amasaha make dushobora kuza kumva indi nkuru ivuga ibindi, yemeza neza ko uyu mujyi wamaze gufatwa na 23. Bisa nkaho yabanje gukora ikimeze nkaho ari ugushyira hagati ikanigiza ingabo kugeza zibuza umwuka. Ibikoresho kuri ubu kwinjira biragoye ndetse kugera mu mujyi wa Uvira hari izi ngabo z'u Burundi zifite ibirindiro, dore ko ibirindiro byari biherereza Puezero na za Mikenke byose byamaze kugenda bitwikwa, kuko amakuru aragaragaza neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda abasa naho bananiwe uru rugamba. Akaba bandi ngo urubanza rwakunaniye ururaga umwana wawe, nibyo Tshisekedi ari kugenda akora. Abasirikare ba Tanzania nabo bakimara kugera kuri ubutaka bwa Kongo, amakuru avuga neza ko bitabagendekeye neza na gakeya. Bacyambuka mu kiyaga cya Tanganyika basanze amazi atakiri ya yandi bari baje kwifashishwa mu bijyanye no gukora operasiyo zo ku butaka, by'umwihariko ngo itsinda ryabo rikomeye cyane ry'abakomando ryagombaga kujya ryifashishwa muri operasiyo, ariko birangiye bitari buze nabo kubagendekera neza nk'uko bari babyiteze. Ibintu bisa naho bitari buze koroha muri rusange. Abasirikare b'u Burundi nyuma yo gucakirirwa ku rugamba ndetse bakaza kugenda batangaza byinshi cyane byaje kuba nk'andi mabanga akomeye cyane, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya 23 cyongeye kubona amwe mu makuru ashobora kugifasha mu gucukumbura ndetse no kumenya byinshi cyane mu mipangu y'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gutakaza abasirikare bivugwa neza ko ari 18 bafashwe mpiri, ndetse ni imirwano itari yoroshye nyuma yo kwisanga bamaze kurenga umurongo ntarengwa, bahita bireturuva bari kurasana ariko mu buryo bubatunguye cyane. Ibyaje gutuma bamwe muri bo bamanika amaboko ndetse bemera kwihama 23 batagoranye, kuko n'ubundi babonaga neza ko aho bishya bishyira ari ku rupfu. Ibi rero nibyo byaje kuba inkuru ncamugongo yaje kugera hakurya Bujumbura na Gitega, bihita biba ikibazo gikomeye cyane. Benshi bahise bafata igisirikare cy'u Burundi nk'ikirimo abagambanyi bakomeye ku rwego rwo hejuru, ariko byose nanone bongera kubyegeka ku mutwe wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Uyu nta wundi ni Perezida Generali Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Kongo ari rwo ruzasiga rumwambitse isura mbi, ku buryo abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi kongera kumugirira icyizere bigoye, mu gihe we ari kwitegura kwiyamamariza indi manda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihe gito kiri imbere. 23 ubu tuvugana isa naho yongeye kugera ku ntsinzi. Twavuga neza ko itabagoye cyane. Aba basirikare bamaze kwihama 23 ntabwo ari bo gusa, kuko no muri ibi bice nyine muri iyi misozi yitegeye umujyi wa Uvira, aho buri wese ari guhirimbanira kugira igice yaba afite kugira ngo uyu mujyi wa Uvira nibura abaye ufiteho ijambo, mu gihe 23 ubundi ubusanzwe iba yaramaze kugota uyu mujyi, maze iki gisirikare cya leta ya Kongo kigasigara kirwana no kuba cyasohoka muri uyu mujyi nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bitacyoroheye cyane mu gihe 23 yaba yatangiye kurasa ibibombe biremereye cyane muri uyu mujyi.
hibutsa neza ko imwe mu misozi ikomeye cyane yabaze gushyirwaho imbunda ndende ndetse zirasa mu birometero bya kure hariya neza zitegeye umujyi wa Uvira. Ingabo z'abarundi rero nazo zikaba zikomeje kurwana no kugira ngo zize kugira bimwe mu bice zikontorora kugira ngo uyu mujyi wa Uvira zikomeze kugiraho ijambo ku buryo buhamye, ariko ntabwo byabakundiye na gatoya kuko baje kwisanga baguye mu cyo twakita nka ambushi yari yateguwe mu 23 yari yamaze kubagota itangira kubarasa ku buryo butunguranye batariregurupa aho bari mu kivunge, bisaba ko bamwe bamanika amaboko abandi barirukanka barashwiragira nk'uko byatangajwe ndetse bikagaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane byaba basirikare uko byabagendekeye. Ni amakuru yarakomeje kugenda asirikira yemeza neza ko ubu hakurya Bujumburaho ibintu bitoroshye na gatoya. Abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kwinangira imitima ku bijyanye no kuba baza kuri ubutaka bwa leta ya Kongo kuko bari kubafata nk'irimbukiro, kuko umunsi ku munsi imibare y'abagenda bapfira yongera ndetse ku rugamba bakomeje kugwa mu mitego ya 23 hashize iminsi 2 yonyine itaranuzura neza. Abasirikare b'igisirikare cya twirwanaho barimo bishimira imbunda zirimo izigezweho bambuye igisirikare cya leta y'u Burundi, bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi kuba zaraje kuri ubutaka bo babigiriyeho umugisha, ndetse nubwo zagiye zigerageza kubagabaho ibitero ndetse ngo zibice mu Minembwe n'ibindi bice bituyemo abanyamurenge, ariko ngo intwaro n'ibikoresho bamaze gukura ku ngabo z'u Burundi byabafasha guhangana n'uwo ari we wese waba ugerageza kongera kubagabaho ibitero nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ibi byose biraza kugaragazwa n'ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragazwa. Izi mbunda ziganjemo izisa nkaho ari nshya kandi zigezweho mu buryo zikoreshwamo, izi zose zambuwe ingabo z'abarundi. Bamwe mu basirikare batwirwaneho ndetse barimo n'ab'igitsina gore bongeye kugaragara bishima cyane bavuga neza ko ubu igikoresho bari nacyo. Ibi byose birashyira muri risk ingabo z'abarundi zikomeje kuba zakira inkuru mbi nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigirwa ubwiru na leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga neza ko urugamba ruri kugenda neza ku ruhande rwabo ndetse n'abari kubafasha, nyamara hakurya Bujumbura na Gitegaho igikuba cyacitse muri rusange. Sheringamo aha niho uyu musinepo wa 23 wari uri hano neza ku munara wa Puezero yarashe amasasu agera kuri 3 yihuta cyane, arasha kuri no siko 25 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntiyabashije kwihanura bitewe n'imbunda yakoreshaga, ariko bivugwa neza ko yisiko yangiritse cyane kugira ngo yongere no gusubira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi byagoranye bikaza kurangira yiserekezwa Kisangani ikitaraganya. Bivugwa neza kandi ko yisiko idashobora kongera kugaruka kuri uru rugamba nyuma yo kwangizwa, uretse ko yisiko bifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi, ariko kongera guhaguruka byagorana ku buryo bivugwa neza ko 23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Yisiko 25 nimwe mu ndege z'intambara zikomeye cyane zikoreshwa ku isi ndetse no muri Afurika. Igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'ingabo za Kongo bari biyemeje ko bari buze kuyikoresha barekura ibi bisasu, aho irashi ibisasu bisa nkaho habaye inkangu ndetse ibifite amakompora aremereye cyane. Bivugwa neza ko no kwihanura biza gusaba andi masasu cyangwa se andi marokete aremereye cyane, ariko 23 yo yabikoze kugira ngo ibe yakerekana neza ko iri muri target ndetse kontrola iki kirere 100%. Ni naho yisiko yaje kwangirikirwa ku buryo bukomeye cyane, aho yarashwe amasasu agera kuri 3 ndetse iryafashe ku ibaba ry'ibumoso. Bivugwa neza ko ariyo ryayangije cyane, biza gutuma ifata umwanzuro wo kuza guhindukira ikerekeza Kisangani, kuko byashobokaga ko kugera ku butaka bw'u Burundi biri buze kugorana, ishobora kuza kugira yatangiye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Abanyamurenge ndetse n'abandi batuye muri biriya bice ndetse n'ingabo z'abanyamurenge amadubu twirwaneho basa n'abari kubyinira ku rukoma, ndetse bongeye gutanga isomo cyane, bongeye kwerekana neza ko nabo bagerageza kwirwanaho nubwo bisa naho bitoroshye. Ibi rero biraza kongera gushyira mu kaga gakomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukomeje gushyirwa mu majwi ko akomeje gukora ibyaha by'intambara bitandukanye ndetse harimo n'ibyaha bikomeye cyane akomeje gukorera abanyamurenge. Ngira ngo urukiko mpuzamahanga
mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwakiriye ibirego inshuro zigera kuri 3 bivugwa neza ko uyu mugabo isa n'isa ashobora kuza gutumizwa mu nkiko, ariko kandi benshi baravuga neza ko hakwiye kwiyongeraho na perezida w'igihugu cy'u Burundi kuko n'umufatanyacyaha. Ibi rero ntabwo byigeze biza gukoma mu nkokora M23 mu migambi ifite, kuko amakuru atugeraho aragaragaza neza ko M23 ayitwa Bijombo muri groupement ya Bijombo, ndetse bisa nkaho M23 naho yatangiye kuhigarurira. Imirwano ikomeye cyane yahabereye aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari gifite intwaro ziremereye cyane zirimo izo mu bwoko bwa BM, ndetse bari bafite n'imbunda zisa naho zigezweho. Ibi byose byari byazanywe ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana na M23. Benshi bavuze neza ko ibi bitero ari bimwe mu bitero byakomereye M23 ku buryo guhangana nabyo byabaye nk'ibiyigora, ndetse biza kurangira ariko ihagaritse uyu murindi w'izi ngabo. Benshi bavuga neza ko M23 itarusha ibikoresho ndetse n'ubwinshi bw'abasirikare izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi, ahubwo ibarusha uburyo bw'imirwanire ndetse no kumenya uko ikontorora ibitero, ndetse kuko akenshi M23 ntigaba ibitero, ahubwo irategereza bakayigabaho ibitero ndetse ikirwanaho ahaza kuba withdraw igahita ibasubiza inyuma ndetse ikadivansinga, mu gihe izi ngabo z'u Burundi ziba zatangiye kwiruka nka masigamana ikagenda izirasa mu migongo, aho zitangira gushwiragira kimwe n'abawazarino ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, maze M23 ikaba ifashe ibice gutyo. M23 abasobanukiye iby'uru rugamba bavuga neza ko igihe cyonyine igaba ibitero bigamije gutera n'igihe iba yamenye neza ko hari ibitero rurangiranwa biri kwitegurwaho, ikaza gukora mu operasiyo akomeye cyane yo kuza gutera aho bari kubitegurira kugira ngo iyi migambi iburizwemo. Byarakozwe ku munsi w'ejo ahapangirwaga ibitero bikomeye cyane byo kuza gutera M23 bikoresheje Sukhoi 25 ndetse ngo n'amadrone mu bwoko bwa kamikazi agera kuri 15. M23 yaje gukora operasiyo yohereza abakomando bayo muri ibi bice, biza kurangira abari bari kubitegura barimo ingabo za Angola ndetse barimo n'abandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, kandi bikavugwa neza ko harimo n'abacancuro babiri. Ahangaha M23 yabashije kubitambika ndetse ntibyaza kubakundira ko bongera kurasa ibi bisasu. Ni ibintu rero bigaragara neza ko M23 ikomeje kuguma mu ngamba, ndetse mu gihe benshi cyane batangiye guca amarenga ko intare za Sarambwe zatangiye kumanuka zerekeza mu mujyi wa Uvira. Ibyo benshi cyane bavugaga neza ko bisa naho bitazorohera M23, ariko bisa nkaho yamaze kumetiriza ndetse no kumenya uburyo uyu mujyi uri gukontororwa n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi ndetse na wazarendo. Bisa nkaho M23 rero yatangiye gufata strategie zikomeye cyane ku itegeko rya General Sultan Makenga. Abenshi barabona abasirikare ba M23 mu marembo y'umujyi wa Uvira, aho bisa nkaho abari bawurinze bamaze kwigira inyuma. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje guhura n'uruva gusenya. Drone irahanuwe ndetse ihanuwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ridasanzwe. Bisa naho ikirere cya Rubaya nacyo M23 yamaze kugishyira mu bwirinzi kugira ngo imirimo ijyanye n'ubucukuzi ndetse no guteza imbere abaturage ikomeze kugenda ikorwa neza hirindwa ibitero ibyo ari byo byose. Iyi drone ntabwo haramenyekana niba yari ifite target yo kuza kurekura n'ibibombe nk'uko ibifitiye ubushobozi ndetse isanzwe ibikora, ariko amakuru yagaragaje neza ko icyari kigamijwe kinini cyane ari ubutasi, ariko iki kirere cyamaze gusa naho gishyirwamo air defense, ku buryo benshi bibazaho M23 irimo irakura ibi bikoresho karabutaka bikoreshwa mu bwirinzi ndetse bikomeje kugenda bihangayikisha ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana ndetse bamwe baravuga neza ko iyi drone ari imwe mu zihenze cyane yamaze guhanurwa, ndetse aho yari yamaze kugera mu kirere cya Rubaya. Bamwe bati aho Wiringoma yiciwe ni naho umwanzi nawe akorewe ibintu bibi cyane, aho byamaze kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gutungurwa mu bice bitandukanye. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza intege nkeya mu bijyanye n'urugamba, kuko nk'ubu ngubu byamaze gutangazwa neza ko nyuma yo iyi drone imaze guhanurwa ibice bitandukanye birimo ingabo za leta ya Kongo zisa naho zacitse intege. Iyi drone kandi yari itezweho amakiriro yo kuzana amakuru y'ibijyanye n'ibiri kubera kuri ubu butaka, byakomeje kugenda bishobera benshi cyane. Rubaya ni hamwe mu hari gucukurwa mu y'agaciro, ariko ingabo nyinshi cyane zirimo n'ingabo za Tanzania zimaze iminsi ine gusa zoherejwe kugira ngo zize kureba ko zagira icyo zifasha mu gukuramo M23, ndetse muri ibi bice bisa nkaho byakomeje kubacanga kugeza ubwo hari hitabajwe ikoranabuhanga ngo hakoreshwe drone
drone maze baze kumenya ibirindiro bya M23 niba ngombwa banabirasemo ariko banahakure. Amwe mu makuru ashobora kubifashisha ntabwo bigenze neza ndetse byarangiye M23 nkuko amakuru aturuka mu binyamakuru bitandukanye nk'ikinyamakuru Kivu Post cyamaze kubreakinga ndetse n'ibindi binyamakuru bisa naho byegamiye kuri leta ya Kinshasa byakomeje kugenda bizimiza, ariko amakuru yagaragaje neza ko iyi drone yamaze guhanurwa. Nimwe muri drone rero zihangayikishije igisirikare cya leta ya Kongo kuba ivuye mu rugamba rugikubita. Iyi bamwe bavuga neza ko ariyo yanagize uruhare mu gutanga amakuru ndetse yaje kwifashishwa mu kurasa Wiringoma wari umuvugizi wa M23 warasiwe hano muri bice bya Rubaya. Ngira ngo izi nkuru murazizi twagiye tuzibabwira cyane. Ibi rero biragaragaza neza ko aho urugamba rugeze ari handi umwana era nyina ntiyumve. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ndetse na Samia Suluhu Hassan utetse igihugu cya Tanzania bari bafite umugambi w'imikoranire mu bucuruzi mu masezerano amaze iminsi asinyiwe Zanzibar. Ngira ngo twarabibabwiye cyane. Ubu rero bisa naho izi ngabo za Tanzania kubona aho zihemenera byabacanze, noneho ugendeye ku miterere ya Rubaya, imisozi, amavena akomeye cyane. Ahangaha ingabo nyinshi cyane z'abarundi zarahaguye rugikubita mu ntangiriro y'intambara ubwo M23 yari itangiye kugira ngo imanuke yerekeze za Petit Masisi, Minova, Sake, Nturo ndetse na Rumeneshi. Ibice bitandukanye byagiye biberamo imirwano. Ngira ngo ingabo za Tanzania niyo mpamvu zatinye kwinjira uko ziboneye cyane muri ibi bice ndetse zikaza kugenda zifashisha drone nayo itabashije kugera ku ntego zayo. Ubu tuvugana rero bamwe baravuga neza ko ubu tuvugana abasirikare benshi cyane ba Tanzania bari bacungiye hafi kugira ngo baze kuba bagira icyo bakoresha izi nkuru ndetse ku buryo bwihuta. No mu gihe drone yabimaze kurekura ibikompora dore ko ibirasa biteye ubwoba, maze baze guhita badivansinga banyura ku butaka mu gihe ingabo ziri ku butaka zamaze guhungetwa ndetse no guhungabanywa n'iyi drone. Nyamara ikirere cya Rubaya kirafunze, bisa naho harimo air defense ikomeye cyane. Bamwe bataramenya ubwoko bwayo, ariko nanone bavuga ko itandukanye n'iherereye iri Goma. Ubwirinzi bw'ikirere buherereye Goma bwo bwakomeje gucanga benshi. Bamwe bavuga neza ko bwatanzwe n'igihugu ngo nka Israel, ariko nanone bamwe bakavuga neza ko Israel itashobora gukorana na M23. Hagakomeza kwibazwa aho ubu bwirinzi bivugwa neza ko bushobora bwaraturutse no mu gihugu cy'Uburusiya. Ubwirinzi bwa Goma ubu kurasa na drone cyangwa se ikindi kirere cyose cyuze mu kirere mu mujyi wa Goma biragoye, kuko hari air defense zikomeye cyane zita zitanga sinyare maze hakazamuka ibishwanyaguza iyi misile cyangwa se drone irimo iracaracara mu kirere cya Goma. Ubu tuvugana bisa naho hariya Kinshasa bombori zatangiye sambratika zikomeye cyane. Abarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bahagurutse basa naho bari kugaragaza neza ko ibi ngibi ari ibintu bizakomeza ndetse bigomba kutavaho. Abandi bakagaragaza neza ko abasirikare benshi cyane bakuru mu barinda umukuru w'igihugu harimo abagambanyi bakomeye cyane ndetse ko Tshisekedi umutekano utizewe. Ibi nibyo byatumye mu minsi igera kuri 3 gusa ishize Tshisekedi ahindura bamwe mu bamugendaga iruhande bamurinda ndetse abahindurira inshingano, kuko byakekwaga neza ko yavugaga ko aribo bamugambanira nyuma y'uko hamaze iminsi hagaragara umwe mu bagore winjiye mu rugo rwa perezida Tshisekedi hariya hatuye i Kinshasa. Ndetse uyu mugore akaba yaragaragaye ku mbuga nkoranyambaga harimo X ndetse abanyamakuru bakomakomeye bo ku butaka bwa Kongo n'ibinyamakuru rutura byandikira muri Afurika byakomeje kuba bitangaza ndetse binagaragaza amashusho y'uyu mugore winjiye mu rugo kwa perezida, akagaragara arimo aracyocyorana n'abasanzwe barinda umukuru w'igihugu ababwira ko ari umugore wa perezida, mu gihe umugore wa perezida Tshisekedi azwi ndetse uyu Denise akaba ariwe mugore wafatwa nk'aho ari uw'isezerano. Nyamara hagaragaye undi ugaragara avuga neza ko atagomba gusohoka muri uru rugo, mu gihe umukuru w'igihugu cya Kongo ariwe mugabo we ndetse akababaza ngo ndasohoka njye nsize umugabo wanjye. Ibi nabyo byabaye ikibazo gikomeye cyane, bigaragara nk'akagambane ndetse no kwinjirwa gukomeye, aho uyu mugore yabashije kugera mu rugo rw'umukuru w'igihugu ndetse akiyicarira rwose kumusora. Byari byaguranye, amashusho mwarayabonye. Ibi rero biragaragaza neza ko n'undi ufite gahunda y'ubugizi bwa nabi ashobora kwinjira ndetse akagira byinshi ahungabanya nk'uko byamaze kugenda. Ibintu rero ntabwo byoroshye na gatoya. i Kinshasa bombori sambaratika, igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kurwana ndetse kugira ngo kirebe uko cyavumbura umwe mu batanga amakuru hariya ku butaka bwa
bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye. Aka kanya rero abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bakora igishoboka cyose ngo baze kumenya abagambanyi babarimo, ariko bisa naho ari benshi cyane kandi bati uhagarikiwe n'ingwara avoma. Hari benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bagerageza gukorana n'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo bakomeze kugenda barinda ko Tshisekedi ashobora kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana rero i Kinshasa ntabwo byoroshye nyuma y'urupfu rw'abagadi babiri, bivugwa neza ko aribo barashwe rugikubita, undi umwe wa gatatu araswa nyuma. Aba rero babarashe nabo ntibaramenyekanya. Aha baribaza bati ese kamera de surveillance, kamera z'umutekano zirerekana iki? Bivugwa neza ko hageragejwe gukusanya amwe mu mashusho, hagaragara abagabo batatu ariko udashobora kumenya kuko bari bambaye ibisa naho ari ibipfuka amaso. Ibintu rero bigaragaza neza ko ubu uwabikoze yari yiteguye ndetse atekereza neza ko ashobora kuza kumenyekana, asa naho yari azi angere izi kamera z'umutekano hano hafi n'urugo rwa Tshisekedi zifata, ndetse akaza kuba yikinze ibipfuka amaso kugira ngo ataba yamenyekana. Amakuru yahereye aho kugira ngo bamenye igikurikiraho byagoranye, gusa amashusho asa naho atagaragaraga neza bitewe n'uwarashe aho yarahagaze. Yagaragaje abagabo babiri basa naho bari bipfutse mu maso, bivugwa neza ko bikekwa ko aribo bakoze iki gikorwa cyo kwica bamwe mu barinda umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeye ariko igiteye agahinda ni intwaro nyinshi zihenze cyane z'igisirikare cy'u Burundi aka kanya zimaze gutwikwa ku buryo bukomeye cyane muri operasiyo Karabutaka. Izimaze iminsi zegeranwa hano mu mujyi wa Uvira kugira ngo zigabe ibitero kuri M23, yaba muri Plaine de Ruzizi, ibice nka Poezero ndetse n'ibice bitandukanye bikikije hariya za Minembwe. Ahantu hose hasa naho higaruwe na M23 nka Mikenke n'ahandi. Ubu ibi byamaze kuba impfabusa. Reka twinjirane muri izi nkuru rero nkubwire ko wowe aho uri hose udukurikira, turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani umwaka ni 2026. Ndakwinjizamo cyane muri izi nkuru nkubwira byinshi cyane mu bisa naho wabikomakomeye. Aka kanya rero reka nkubwire ko ubu tuvugana M23 nyuma yo gukuraho amabariyeri akomeye, amabariyeri yarashyizweho n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi kwirinda ko hakinjira uwo ari wese mu bice baherereyemo mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice bafitemo defense n'ububiko bw'intwari, stoke nini cyane ziherereye muri uyu mujyi. Niho habashije kuba hakubitirwa ku buryo bukomeye cyane wazarendo zari ku burinzi. M23 yagombaga gukubita itabarira kuko yari yamaze kumenya amakuru y'ahari intwaro, ndetse intwaro z'igisirikare cy'u Burundi zari zimaze iminsi zirundwa muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo zize kugenda zifashishwa n'iki gisirikare cya Repubulika y'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bose bari kurwana na M23. Mu minsi mike ishize gusa nibwo twagiye tubabwira inkuru ko ku mupaka wa Kavimvira hambutse amakamyo menshi cyane arimo ibikoresho bya gisirikare. Byari bizwi neza ko ari ibikoresho byo guteramo M23 mu bice ikontorora, mu bice iherereyemo, ariko bisa naho byabaye byose zeru kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugaragarizwa urwego ruri hasi cyane kiriho, ndetse aho M23 yafashe uyu mwanzuro wo kugaba ibi bitero ndetse igahitana bamwe mu basirikare b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ntwaro z'abarundi nizo zababaje benshi cyane ku mamiliyoni n'amamiliyoni, ku buryo zihenze zimaze iminsi zegeranwa kugira ngo zizagabe ibitero mu bice M23 herereyemo, maze benshi bakaba bemeza neza ko izi ntwaro zamaze kuba impfabusa kugeza kuri aka kanya. Ubu rero tuvugana ibintu ntago byoroshye. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi nyuma yo ko intwaro zibahiriye mu maso zigakongoka, bibaye nk'ibya ya masoko yo kuri ubutaka bw'u Burundi akomeje kugenda ashya umusubirizo, ashya urukurikirane. N'izi ntwaro nyuma y'aya masoko rero nazo zibashije
twikwa ku buryo benshi bavuga neza ko M23 isa naho nta mikino nta mpuhwe na nkeya ifitiye iki gisoda cy'u Burundi. Gukubitwa bya hato na hato nta mpuhwe zirimo, ndetse bisa naho ari ibintu biteye ubwoba cyane. Ibi nibyo M23 iri gukorera iki gisirikare cy'u Burundi. Mu ntwaro benshi bavuga neza ko n'ubu zigicumba umwotsi M23 yatwitse, harimo benshi bavuga ko harimo na drone zari ziri muri kontineri imwe yari hagati icungiwe umutekano ku rwego rwo hejuru. Ariko ibi byose byabaye imfabusa nyuma yo kuba M23 nyuma yo kubatega ikaza kubatungura. Ibi byose yagiye bikubitaho bimeze nk'ari ibikompura biremereye cyane bitwika ndetse binashwanyaguza, maze abari bacunze umutekano w'izi ntwaro birukanka amasigamana bagerageza kwirukanka, naba benshi bagiye baraswa umugenda. Ubu tuvuga ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, benshi baravuga neza ko cyongeye kwisanga mu gihombo, ku buryo bivugwa neza ko uru rugamba rushobora kongera kunanirana, mu gihe benshi bari biteze neza ko ibitero bikomeye cyane by'iki gisirikare bishobora kuza gukora impinduramatwara ndetse bikaza gukora icyo twakita nka comeback ikomeye cyane, maze bakongera kwigarurira bimwe mu bice bigaragara neza ko byari byararekuwe n'iki gisirikare nk'uko amakuru agenda abitangaza. Ibintu birakomeye cyane hano ku butaka bwa Kongo, bisa naho ibiturika biri kumena amatwi ya bamwe ndetse abandi bakanabigwamo, mu gihe intwaro z'u Burundi na n'ubu hari kwibazwa hashobora kuza gukurwa izindi, dore ko na Tshisekedi kugira ngo zigere kuri ubu butaka yari yabigizemo uruhare, ariko kuri ubu tukaba twemeza neza ko nawe adafite icyo kubikoraho. Makenga yamaze kubaha ububasha bwose bwo kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse bisa nkaho bazanye amaraso mashya. Bamwe batangiye gutekereza ikigiye kuba mu gihe General Sultan Makenga yohereje undi mubare w'abasirikare kuri ubu butaka, nyamara n'abari bahari bari gukora ibikorwa by'indashyikirwa, ku buryo igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyari cyamaze kwisanga kirimo kirarushwa ndetse gisubizwa inyuma mu bice bitandukanye. Noneho abaje bo baje kurangiza, birashimangira strategy ya M23 yamaze kugaragaza neza ko tageti ari uguhera ku basirikare bakuru, maze imirongo y'imbere ku rugamba ikaborohera. Yes, nibyo koko nanone hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko ariyo gahunda, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba barimo baraterwa ubwoba nuko abakamandazi babo ndetse abagombaga kubafasha mu kuyobora urugamba aribo bari guherwaho bicwa, ku buryo n'abarundi byabagezemo. Igisirikare cy'u Burundi cyo kirimo kiratakaza benshi cyane, ku buryo bisa naho bitandukanye nuko byari bisanzwe, maze benshi bagashimangira neza ko iyi strategy M23 iri gukoresha ishobora kuza gusiga yongeye kwisubiza uyu mujyi wa Uvira mu buryo butagoye. Uretse n'umujyi wa Uvira kandi ibice bitandukanye biwukikije byo byamaze kugera mu maboko y'izi ntare za Sarambwe, aho abarundi bari bafite ibirindiro byinshi. Ubu tuvugana ntabwo bakihabarizwa intwaro zabo. Ibi byose byabaye amateka, ndetse bisa naho ari ibintu bikomeje kugenda bitera benshi cyane kwibaza ikigiye gukurikiraho. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso byinshi byemeza neza ko ingabo z'abarundi kuri uru rugamba zatangiye gukendera, imibare y'abari gupfa iri kwiyongera, kandi bisa naho Red Tabara aho yatangiriye gushyirira igitutu gikomeye cyane kuri leta ya Bujumbura, bisa naho ibyo kohereza abasirikare uko biboneye kuri ubu butaka bwa Kongo byahise bihagarara, ndetse umutwe wa FNL nawo wamaze gutezamo ku gitutu cya hatari iri gushyira kuri Perezida General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi ku bijyanye no kuba ngo ari umwe mu banyagitugu, ndetse akaba yarabujije abarundi gutaha ku butaka bwabo. Uyu kandi arakomeza gusatirwa na bamwe mu bo bakorana bya hafi, bivugwa neza ko batumva filozofiye, bakomeje kugenda bamurwanya, imitego ikarushaho kuba myinshi. Ibimenyetso ni byinshi cyane byerekana neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho yagabanyije ibijyanye n'umubare w'abasirikare yoherezaga kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaza kuba bigaragara nkaho ari intege nkeya ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo, kuko abarundi ni bamwe mu bari bafatiye runini, by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibindi bice nabyo hagiye hagaragara abarundi, ariko bagiye bagabanuka bitewe n'imibare myinshi y'abagiye bapfa, ndetse abandi bagafatirwa kuri uru rugamba.
ubu rero akomeje gutangazwa ikimeze nk'aho ari ubwira kabiri. General Nziramakenga Emmanuel izi ngabo yazanye bivugwa neza ko zo ziza guba nk'aho ari izikubura neza abari basigaye, maze leta ya Kinshasa binavugwa neza ko nayo kohereza abasirikare bandi basa naho bakomeye bafatiye runini iki gisirikare cya leta ya Kongo muri ibi bice ari nko kubashyira mu muriro ugurumana. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko ibi bice nabyo biza kurekurwa mu buryo bworoshye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragara atari benshi cyane mu birometero bike cyane uturutse mu mujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira, ahubwo bamwe bakavuga neza ko ahabikwaga intwaro ndetse mu mujyi wa Uvira ubwo n'intwaro zaturutse i Bujumbura, ariko aho ziba zanyujijwe ziturutse i Kinshasa ndetse n'intwaro zambukanywe n'abasirikare ba leta y'u Burundi, izi zose zatangiye kwegeranywa. Nyamara bamwe bakavuga neza ko mu 23 izi ntwari isa naho yamaze kuzibarira, yiteze ko ishobora kugira zimwe iza gufatamo maze bikaza kugenda biha avantage muri uru rugamba. Ndetse amadrones yose yagombaga kwifashishwa mu rugamba, ngira ngo twababwiye inkuru neza ko ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo aya madrone yafashwe akiri mu makontineri neza mu 23. Aha niho bamwe bavuga neza ko ifite n'ibikoresho bya gisirikare byinshi cyane yambuye igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi itaratangira gukoresha. Ubu nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike wungirije ndetse Dr Oscar Barinda nawe akabivugaho avuga neza ko bisa naho umusapuraya w'intwaro iki gisirikare cya M23 gifite ari leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Bati twebwe ntituratanga komande n'imwe y'intwaro, ahubwo dukoresha izabo tuba twabambiye ndetse n'izo baba basize ku rugamba. Ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamaze kuba butanga sinyare ikomeye cyane impuruza amakuru yihutirwa cyane ku nzego z'umutekano zishinzwe kuba zirinda umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu nzego ziyobora iki gihugu cya leta ya Kongo nyine. Ndetse inzego z'ubutasi zamaze gutanga amakuru ko zamaze kwakira amakuru y'ubutasi atarabonera ikimenyetso simusiga, ariko byari byamaze kumenyekana neza ko hari abari gutega imitego ikomeye cyane mu nzira perezida y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagombaga kunyuramo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero igisa naho ari ikikango i Kinshasa kirahari, ndetse perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto utegetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kuba yagumishwa mu biro bye nk'uko bitangazwa, ndetse amakuru akavuga neza ko urugendo rutari runini cyane rutarenza iminota 20 ku modoka z'umutekano cyangwa se zitwara umukuru w'igihugu ziba zihuta cyane. Uru nirwo bivugwa neza ko Tshisekedi yashoboraga gukora ajya iwe mu rugo rwabaye ruhagaritswe nyuma y'amakuru y'ubutasi yari amaze kwakirwa. Amakuru kandi yateye impungenge n'ikikango suko hari abari bamenyekanye bashobora kuza guturitsa ibisa naho ari ibibombe mu nzira umukuru w'igihugu yagombaga kunyuramo, ahubwo icyateye ubwoba nuko ngo humvikanye amajwi y'umwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho ukorera kuri headquarter i Kinshasa avugana na bamwe bo mu mutwe ngo wa M23, nubwo ngo bitaremezwa niba ari abo mu mutwe wa M23 bavuganaga, ariko ngo aya majwi yamaze gukururwa n'ubutasi bwa Kinshasa, ndetse amakuru yemeza neza ko ngo uyu musirikare ntaramenyekana ndetse nabo yahaga amakuru ntibiramenyekana niba arimo 23 gusa niyo yahise itekerezwa bwa mbere, kuko bisa naho ari yihanganye umunsi ku munsi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru rero ziravuga neza ko ubu ngubu leta ya Kinshasa yakomeje kugenda igerageza gukora iperereza ngo ikusanye
gukusanya ibimenyetso maze iyi migambi niba ihari koko iburizwemo, ariko amakuru ntabwo barayafata neza, ariko kandi hamaze kumvikana ikimeze nk'aho ari ikikango, kuko hamaze kumenyekana n'izindi nkuru zivuga ko hari bamwe mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Kongo batifuza ko Tshisekedi akomeza kuyobora iki gihugu. Amakuru aravuga neza ko Perezida Tshisekedi yamaze kugira abanzi benshi cyane kuri iyi ntebe y'umukuru w'igihugu, bisa naho bizamugora nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza, ndetse bagaca amarenga ko uyu mwanya w'umukuru w'igihugu guhindura itegeko nshinga bishobora kuzamubana ibibazo bikomeye cyane, kuko hari itsinda rikomeye cyane ry'abadiplomate ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane hariya i Kinshasa bahagurutse bamaganira kure ihinduka ry'itegeko nshinga, bati nta matora ya referendum ashobora kuba kuri ubu butaka. Tshisekedi imyaka ayoboye iki gihugu cyacu bisa naho yakomeje kugenda agisubiza inyuma nkaho yakagiteje imbere, yakomeje kugenda yumvira amahanga amuroha ndetse amuta mu mirwano, ndetse bakomeza kwikoma leta y'u Burundi vuga neza ko ari bo bajyanama babi babayeho mu gihe iyi ngoma ya Tshisekedi yari iri ku butegetsi. U Burundi burashinjwa kuba perezida w'iki gihugu ariwe wagiye uba umujyanama wa hafi wa perezida wa Kongo, ndetse wakamugira inama inyinshi zitigeze zigira icyo zitanga, ahubwo harimo inyinshi zagaragaraga nkaho arizo nama mbi, ndetse ziba nkaho zikavamo imyanzuro mibi cyane kuri ubu butaka bwa Kongo, icyagiye gituma intambara ya AFC-M23 n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ikomeza gufata urundi rwego nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ubu rero bisa naho hatangiye sambaratika zikomeye cyane, urwikekwe ndetse kutizerana hagati ya Tshisekedi ndetse n'abandi bayoborana nibyo byatangiye kumuranga, ndetse biravugwa neza ko yatangiye gutekereza uko yashyiraho itsinda ridasanzwe ry'abasirikare bagomba kumurinda, kuko ngo mu bamurinda yamaze kumenya neza ko hashobora kuba hamaze kwinjiramo bamwe mu bagambanyi, ndetse mu buryo ndetse bamwe bavuga neza ko bunamaze igihe, kuko muvamazi y'umugabo utetse igihugu cya Kongo nyinshi zagiye zitangazwa mu buryo benshi bavuga neza ko ari uburyo butari bukwiye. Ibi rero biraza kugaragaza ko leta ya Kinshasa nayo ubwayo yatangiye kugirana amakimbirane, ukwikanga gukomeye cyane i Kinshasa, bavuga ko hashobora kuza kuraswa isaha ku isaha. Ibi nabyo biraza kuba nkaho bikomeza gushyira ubutasi bw'iki gihugu cya leta ya Kongo ku gitutu cyo gushaka amakuru menshi cyane, kuko basa naho amakuru bamaze kwerekana ari amakuru y'igice adasobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo bagombaga gusobanura. Kuba batangaza ko hari abari kugambana ntibamenye abari kugambana ndetse nabo bari gukorana, bisa nkaho bikomeza kugenda bishyira mu rujijo ndetse no kwikekana hagati y'abasirikare bakuru muri iki gisirikare cya leta ya Kinshasa. Gusa igihari ni uko Tshisekedi we bakomeje kugenda bamutega imitego ndetse myinshi cyane, akagerageza kuyisimbuka, ndetse bagakomeza kuvuga neza ko rusibiye aho ruzanyura uyu mugabo atagomba kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu wo kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twirwaneho ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe muri systeme z'imirwanire neza, fotokopi ya M23 ya mitego itandukanye abarundi bagwagamo, bisa nkaho bari kongera kuyigwamo ku ruhande rwa Twirwaneho, noneho bikaza guhumira ku marari, kuko baba bagenda bazi neza ko ibintu ari amahoro nyuma yo M23 yaba yararekuye ibi bice, bumva ko ibintu bishobora kuza kuborohera, nyamara barahura n'akazi gakomeye cyane. Imirambo ni myinshi cyane, aho bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi harimo n'abakomeye bagera kuri 3 baguye muri ibi bice, abandi basirikare basanzwe nabo ni benshi cyane. Abarundi babashije gukura mayiti zabo muri iyi mihanda nyuma y'imirwano, ariko hari abatabashije gukurwa muri ibi bice nyuma y'uko hari abari bandagaye mu bice byegereye aho Twirwaneho igikontorora. Ibintu bivugwa neza ko ubu tuvugana imirambo y'ingabo z'abarundi abaturage benshi cyane bayibonye ubwo bazindukaga mu mirimo yabo. Ibi rero bigakomeza kugenda bitera agahinda gakomeye cyane abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo ndetse n'abari ku butaka bw'u Burundi kwakiriza inkuru za buri munsi z'abasirikare babo bari kugwa ku rugamba. Ibi ni igisebo ndetse benshi bemeza
bemeza neza ko ari ikimwaro gikomeye cyane, ariko kandi bakemeza neza ko ntacyo kubikoraho gihari nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo rero bakomeje kugaragaza neza ko aba basirikare batwirwaneho ngo bafite imbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izo bari bitezweho. Benshi aho bahera bavuga neza ko M23 ngo iri kubakoreramo, ariko birengagije imyitozo ndetse n'amasomo agiye atandukanye bagiye bakorana, kuko hashize igihe kinini cyane bisa nkaho twirwaneho na M23 bari gukorana byeruye, kuko n'ubundi icyo barwaniraga ari kimwe, ndetse M23 yatangaga sapoti ku buryo bukomeye cyane ku bitero yaburizagamo byari bije Minembwe biturutse mu bice nka Puezero. Ubu tuvugana rero twirwaneho iri kubyikorera, ni nayo mpamvu aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi barimo baratungurwa ku buryo bukomeye cyane. Byongeye guteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane hakurya i Bujumbura mu nteko ishinga amategeko. Haravugwa itegeko rishya rishobora kuza gutorwa, ariko nanone mu nzego za gisirikare eta majoro iraterana ikanzura imyanzuro. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye akayirengaho agakora ibyo yifuza, kuko afite ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Kongo birimo kumwoherereza aba basirikare, byo kugeza ubu bamwe mu basirikare bakomakomeye batumva ndetse bafata nkaho ari ibintu byo kugambanira igihugu. Ubu tuvugana haratumijwe inama ishobora kuza kuba mu masaha ari imbere, ariko benshi bemeza neza ko ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kuba mibi cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare bakomeye cyane barimo n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Prime Niyongabo bamaze kugaragaza neza ko batari kwishimira ingabo zabo zikomeje gutikirira kuri ubu butaka, nyuma y'uko bumvaga neza ko M23 nire kuri ibi bice biri hafi n'umupaka wabo bazaba bahakura abasirikare. Ibi rero siko perezida w'igihugu we abyumva, ndetse ahubwo bisa nkaho mu minsi iri imbere ashobora koherezayo abandi basirikare ngo bajye gutanga umusada, nyuma y'uko abo yohereje bagiye bahatikirira. Nimba rusange ibyo byagiye bishingurwamo ingabo z'abarundi byamaze kumenyekana, hari abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bashyinguye mu mva rusange, nyamara ku butaka bw'u Burundi bakagomeza kugenda babeshywa ko abasirikare babo ngo baturutse igisirikare. Ibi bikabwirwa imiryango y'abahoze mu gisirikare. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo, aho benshi cyane bari kuvuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kwitakariza amanota mu buryo ubwo ari bwo bwose mu bijyanye no kuba yakongera gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa umwaka utaha, aho benshi batangiye kumutakariza icyizere bavuga neza ko uyu mugabo kongera kumutora ari ukwishyira muri risike, ndetse ko bisa nkaho u Burundi ntaho yabukuye naho yabujyanye. Ni inkuru zigaragaza neza ko Tshisekedi nawe akomeje kuzenguruka ahamagara umuhisi n'umugenzi asaba intwaro, ababwira ko afite zahabu ndetse n'ibirombe, nyamara ibice bavuga ugasanga bikontororwa na M23. Ubwo nuko ngo ni ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru nka za Rubaya n'inkengero zaho ahabarizwa amabuye y'agaciro mu bwoko bwa koruta menshi cyane. Tshisekedi rero agenda avuga neza ko afite ngo amabuye n'ibirombe byinshi cyane, mu gihe benshi bagaragaza neza ko yerekana ibirombe biri mu bice adakontorora, ndetse binafite kampani akorana na M23 asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Ibi rero Tshisekedi bikaza kugenda bimutesha amanota, kuko agenda amurika imitungo adafite mu maboko. Ibyagiye bituma n'ingabo zitandukanye yaba iza Leta z'Ubumwe za Amerika yagiye asaba umunsi ku munsi, ndetse n'iz'Ububirigi ntabigeze baza muri ubwo buryo ngo baze kumufasha nk'uko yabyifuzaga, dore ko we yagaragaza neza ko ashaka ubutasi ndetse n'ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika ngo bikaza kumufasha kwirukana M23. Nyamara Donald J. Trump, perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika, asa n'uwagiye umurerega igihe kinini cyane nk'uko benshi cyane bagiye babigaragaza. Ni imirwano rero ikomeje kuba Tshisekedi akabura icyo ayikoraho uretse guhamagara, ndetse aho nta yandi mahitamo afite ku ngabo ze zikomeje kugaragaza intege nkeya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhangana na M23 mu duce dutandukanye, ndetse bisa nkaho igisirikare cya M23 cyiteguye uru rugamba, kuko bari bazi neza ko M23 izaterwa ndetse ikaza guterwa n'igisirikare cya leta ya Kongo gikamije kubakura muri ibi bice bamaze kwigarurira, by'umwihariko kugira ngo barebe ko bakongera kwegera ahaturuka amabuye y'agaciro. Ibirombe bya Rubaya byo bikomeje kuberamo imirwano, ariko kandi M23 isa naho yajyanye
imirwano kure ahari ibirombe birimo amakampani acukura mu nyungu za 23. Izi ngabo ntabwo zemerewe kuhagera mu kongera gukora ibitero bikomeye cyane byari byerekeza Rubaya mu isantere. 23 niho yabashije kuba yahangana n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana hafatiwe ibikoresho by'intambara 23 ibyaka izi ngabo za Kongo. Amakuru aragaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo baguye muri iyi mirwano. Abaturage bakomeje kugenda bafata amashusho n'amafoto y'imirambo y'abasirikare, dore ko neza bari benda kwinjira Rubaya mu isantere, intare za Sarambwe zigatabara. Igisirikare cya Kongo mu kurwana ku butaka gisa naho kitari kwisanzura neza, kuko amadrone menshi cyane muri iyi minsi amaze iminsi hanurwa nyuma y'uko 23 izanye uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa busa nkaho ari kimeze nka tanka nini cyane y'ikimodoka yirindwa ndetse igendanwa mu buryo bugaragara. Aha rero hakaba ariho haturuka sinyare ziba zifatikanyije n'ubwirinzi bwa Goma, nk'uko benshi bagenda babisobanura, bikaza gutuma yaba drone ndetse n'ibi bibombe biremereye cyane binyuzwa mu kirere byari byarazengereje 23 binateralizwa, bikaza gusandazwa mu buryo bukomeye cyane bitaragira hasi, aho bigira hasi byamaze kwangirika ntibize kugera ku ntego. Ibi rero